so habaye umuyaga mwinshi murihangana niba mutanyumva neza, ariko ndagerageza nze nkufata kuri mikrofone amajwi azemo neza. Urabona ko ari agasozi, hari abantu bize Gatsibo ku mashuri abantu bazamutse kano gasozi, mutwandikire muri comment ntibisebeje, murabizi icyuya cyahabaga mukazamuka mukamanuka, mana yanyu abantu bagiye kwigira hejuru, iriya hejuru batwandikire kabisa. Aha murabona ko twageze muri quartier ya mbere hasi, turi kwa Mujinya, ubu ngubu niho tugeze. Katunyure hano hirya ntaza gufata abantu ntabibasabye, ntabwo ari byiza. Kanyure hirya, abantu mwibuka muri izi quartier, abantu mwabaye hano hantu muhitegereze neza cyane, ndabizi neza ko muza kuyibuka. Abantu mwaraye hano gutya kuri uyu mugezi habereye ibintu, habaye gukomatirana, habaye kurwanira amazi. Muri iyi minsi yari yarabuze, ariko Imana ishimwe ko yongeye kuboneka kabisa. Abantu babaye hano, aha ni kwa ba Prince, abahibuka muratubwira, aha ni kwa ba Prince. Dore udusima twarahindutse, aha niho kumesera, aha ni ahantu ho kumesera kabisa. Ufite ibirengeti by'abana banyayemo, ni ahangaha baza kubimesera. Abantu bagiye batarubaka ibimoteri, dore ahangaha ni ku kimoteri gutya. Reka tugende twikira hasi rero kwa Mujinya ku gasima. Abantu bibuka hano hantu rero, mutubwire muri comment, abantu bibuka hano mutubwire kabisa, kuko hano hantu habereye ibintu bikomeye cyane. Hano kwa Mujinya, abantu bibuka nk'udutendo nka 3 twahaberaga, bandike muri comment. Mane mujye mwirekura, mwandike, nta kibazo kibirimo, tuganire. Hano no kugira ngo twibukiranye. Hari abantu bamaze imyaka myinshi cyane. Anga niho bita kwa Mujinya kuri barriere. Abantu bibuka hano hantu bagerageze batubwire. Murabona ko hahindutse deja. Aka ni akabari kitwa Different, hano haba za brushette nyinshi, inzoga zitandukanye, ni nkaho na whisky bayizanye. Abantu bahibuka rwose, mujye mureba video muyisoze, mukore subscribe, mukore ibintu byose biri ngombwa ko bikorwa, kugira ngo komeze guteza bene wacu imbere. Mugiye guhura n'abasore rero, kandi mbasuhuze kugira ngo ndebe ko twavugana. Guys, hano hantu murahibuka. Aha hantu rero tugeze ni ku muhanda neza ujya kwa Mugorigori no kwa Njiri, kwa Damascene yarimutse, ubu ngubu hano hasigaye haba icyayi cya Mukaru, n'ibindi bintu byiza kabisa. Ariko abantu barimutse kabisa, ahantu harahindutse. Abahibuka muri ubu turamanutse, tugiye kwinjira mu ya 8 neza mu makaritiye. Urebe ukuntu bimeze kwa Njiri. Abantu bazaga kwagurira amafu n'ibigori n'ibirayi n'ibiki, amagare avuye Nyagahanga. Ikiro cy'ibirayi kikigura 90, 120, none ubu ikiro kikaba kigeze kuri 600. Ibintu byarakaze kabisa. Ahangaha
ciza bugufi. Aha ni mu ya munane, abahibuka neza. Gende mureba ukuntu habaye. Ibintu byinshi byarahindutse hano, byarahindutse cyane ku buryo usanga ko wasize ahantu mu mwaka umwe hahita hahinduka bikomeye. Tunyure hano kugira ngo murebe neza abantu bibuka hano. Turacyari mu ya munane hepfo kwa Mujinya, ntabwo turagera hirya ku mashuri ya Maendeleo. Dukomeze ntacyo muzatuburana, gusa natwe icyo tubasaba ni kimwe, please, niba ubonye iyi video ikagushimisha, natwe tuba twakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo mwishime. So ntukajye wibagirwa gukora subscribe, ntukarebe video ngo ugende udakoze subscribe, like, share na comment. Abantu bibuka gusekura isombe, ubu ngubu ntimugisekura, musigaye muyitwara mu byuma bisya isombe, ariko hano baracyasekura amasombe. Abantu bibuka gutotora isombe gutya ni abakera kabisa. Aha ngaha turacyari mu ya munane, hasi kwa Mujinya. Ari mpuye n'abamama hano bari gusekura, banze ko mbashira muri video. Suhuza abantu. Muraho mwabavandimwe mwe, nimukomere, twishimiye ko mukenera kureba aho mwaturutse. Imana ibiteho kandi bagirire neza, wenda ubwo natwe igihe kizagera tubaramutse. Abantu bibuka uyu mubyeyi kabisa, mumbwire muri komanteri abantu mumwibuka, abantu mushaka kumuvugisha, rwose turaza kubaha nimero ye. So guys, abantu bibuka hano hantu naho kugenda nca mu makaritiye, ariko ngasanga abantu bicaye hanze. Niyo mpamvu ndi kugenda nsimbagurika, kuko ntabwo biba byemewe gufata umuntu utabimusabiye uburenganzira, ni icyaha gihanirwa n'amategeko. So abantu bibuka hano hantu, turacyari mu ya munane, muraza kutubwira. Yagufata umuntu utabimubwiye ugapfa kumufata gusa, arashobora no kukurega. Rero nk'uriya mubyeyi tumaze kuvuganaho gatoya, murabona niwe wabyemeye kugira ngo tuganire. So ntabwo umuntu apfa gufata undi gusa. Rero uko nabibabwiye, mukomeze mudushigikire mukanda subscribe, comment na share. Guys, aha ngaha noneho ngeze noneho ni hahandi hasi mu ya munane hasi, sinzi niba muhibuka. Hasi hamwe no mu giturage, ahantu abantu bahibuka kweli. Mumbabarire mumbwire muri comment ahantu, mumbabarire muhambwira abantu bahibuka uko hitwa, mutubwire kabisa, mutubwire niba muhibuka. Bahitaga gute, wahageraga ugiye gukora iki, tubwire. Twakomeje aha ngaha, uri kwerekeza hirya ku mashuri yo mu ya munane, aya mashuri ya Maendeleo, aho Mupipi ako Mupipi, mana, abantu bibuka Mupipi, niba warize ku bwa Mupipi, ukaba utarashaka, genda witekerezeho, kuko Mupipi yahozeho. Genda witekerezeho,
ntukiri ingaragu ahubwo wowe warajinze ufite ikibazo. Tangira ushaka agahungu cyangwa agasore wihomaho kuko ibyawe bigeze ku ndunduro. Aha ni ku mashuri ya maendeleo, ntabwo ari kugaragara neza kuko ndacyari mu makaritiye, ningera ruguru muraza kubibona neza. Ni ku mashuri ya maendeleo niho tugeze. Kugira ngo gutya muraba muhareba, ni ku mashuri ya maendeleo. Murabona muri video y'ubushize narababwiye ngo ntago bakicubakisha ibiti bisanzwe, basigaye bazana imbaho. Murabona imbaho izo basigaye bubakisha hano. Ubwo nk'iyi nzu, ubwo murabona ko ni inzu yari yarasenyutse, HCR ihita ikugoboka ikaguha ibyo biti nabyo bibaze kwa kundi nyine batwubakiraga amazu kuri icyumba na salo. Iyo wongereyeho abari ku ruhande rwawe ntabwo biba bibareba. So kandi urumva ufite umuryango munini, ntabwo ushobora kuba muri iyo nzu y'icyumba na salo, bisaba ko rero wongera. Rero hari aba baramuhaye ibiti byubatse icyo cyumba na salo, then kuko abashaka kongera akongera. Abantu bibuka hano rero, ndi mu ya munane niho mfatiye iyi video, aharuguru nyine ni mu ya mbere murabibona ku kiraro, ndabona hagaragara. Abantu bavomeraga hano rwose turabasuhuje aho muherereye muri Amerika, Canada, Norvège, mu Bubiligi no ku yindi migabane. Ndatekereza ko hano hantu muhibuka. Fubu Crane, ndabizi ko bari mutuye hano kwa ba John Kadegembe. Uyu muhanda ndabona muwibuka. Nta kintu ntazabakorera yemwe, nuko mwanga ntimutange n'ituro, ariko ntaco ntazabakorera kabisa. Aha ni ku mashuri ya maendeleo, ndabona hagaragara neza nta kibazo. Turi kwerekeza mu ya munane yo hasi. Ngeze kuri cya gikoni batekera igikoma cy'abanyeshuri. Hari abanyeshuri bamwe na bamwe nzi ku gikoma bari baregeye, simbavuga amazina ariko twari twigana bamwe. Ubu baragiye benshi, bamaraga kunywa igikoma bagahita barenga bakagaruka tugiye kurya saa sita. Aha ngaha turi kuri maendeleo yo mu nkambi. Ubu ngubu hasigaye higa utwana dutoya gusa, yabaye maternelle ndanga. Urabona igikoni ukuntu kiba kimeze, no barahahinduye kweli. Abantu bibuka hano muratubwira, abantu bari batuye hano murakomeza mutubwire. Abantu bari batuye iri epfo ameze nabi sinamanuka, reka tunyure ruguru. Ubwo bari batuye hepfo mwihangane simberetse iwanyu, nzahaza ikindi gihe ngifite fomu zose kuko ubu ngubu ndananiwe kabisa. Abantu babaga hano urahibuka. Ubu turazamutse duce muri uyu muhanda. Ndatekereza ko abantu bibuka ari bake kuko murabona ko hahindutse deja. Murabona ibikorwa remezo bihari, ibikorwa byiza kandi byinshi. Ahangaha hasigaye haba amavuta, body lotion and umfashe gusoma, body lotion and cosmetic center. Gusoma byacu biragoye. Ahangaha rero waba uri hanze ushaka amavuta, amasabune meza, nyine ibintu by'umwimerere bya hano mu Rwanda, dore nimero za telefone wahamagara nizo 07 8 45 01 595. Nizo zindi murabibona
hari ubuki, hari ibintu byinshi bitandukanye. Murabona ko mu nkambi ibintu byagiye bihinduka kabisa, bigeze kure. Murabona ko tuvuye hariya, turi kumanuka tujya nko hepfo, tujuru turacyari muri quartier ya Munane. Ubwo sinzi wowe aho wari utuye, kuko sinabasha kumenya aho buri wese yari atuye ngo ngende mpamugerera, keretse nyandikiye ni box ukambwira ati nabaga hano, nuhagera uhatinde ndebe neza. Sinzi ko nabasha kugera ku byifuzo byanyu mwese, ariko gerageza kubicamo gatoya. Aha ni kuri rwa rusengero bafunze, abasengeye hano murabizi bararufunze kera kabisa, bararufunze n'ubu nyine ntirurafungurwa. Aha turi mu ya munane kabisa. Ubu ngubu ku mugezi turahageze rero. Umugezi, abantu mwabaga hano ni mu ya Munane. Ese harya hano ni mu ya Munane B? Hano ni muri B? Aha ni mu ya Munane B. Haracyari utumisero twa tundi twa kera. Dore n'umukobwa w'abazigaba waje kumisera hano, yanze ko mushira muri kamera. Dore hari twa tumisero twa kera, abantu batwibuka muratubwira muri comment. Iki giti cyagiraga amavoka meza, nuko yashize kabisa. Abantu batuye harahirya sindi buryo kabisa, narusha ngiye gukata gutya nzamuka nsubira mu rugo, nanjye mba nananiwe. Ubwo ngubwo tuzakora indi video y'ubutaha, agenda twandikire inbox atubwira ahantu yabaga neza tuhakubwirire. Ahantu mwibuke iriya misozi iriya abantu bagendaga gutashayo, gukurayo ibibuto byo gucana, namwe mutwandikire. Iyi nzira ndi kunyuramo iranyerekeza ahantu hamwe. Wowe ugeze kuri uyu munota ukireba video, banza ufate pause uhatekereze, uvuge ngo ndi kwerekeza, kandi nibikunanira ngiye kubivuga. Urabunaniwe. Iyi nzira iri kunyerekeza ahantu hitwa kuri Mitonde, abantu basengeraga Mitonde. Ese izi hene zishaka kuntega ngo nikubita hasi. Abantu basengeye muri Mitonde ni hano hepfo, aya manjanja muri kureba aha kuri Mitonde. Singerayo hari ikinogo mfite kumanuka iri hepfo, kandi ndarushe, inzara iranyishe. Nawereye n'inzara. Reka dukate turebe hano hirya naho. Inzira ndatekereza ko muyibuka, batuye hano mu Munani, abantu bo mu Munani kabisa. Mwongere kandi murebe ukuntu habaye, harahindutse. Ahangaha iyi nzira yarasibamye, murabona ko yasibamye. Aha hepfo ni ahantu twanyuraga tugiye iriya kuvoma y'amazi twayabuze, ahantu hitwa Kavumu. Twanyuraga hano tukazamuka tukaja iriya, hari ahantu twavomeraga amazi yabaga yabuze, twanyuraga hano. Ahangaha tukikiriye hepfo kuri forage, tukazamuka tukagenda. Ubu ngubu harahindutse. Ahangaha turacari mu ya Munane. Guys, ndi kugenda mfata video nzicagaguramo bitewe n'abantu bari kumpamagara kuri telefone, murabyihanganira kabisa. Turacari mu ya Munane, murihangana. Ndi kugenda mpamagarwa n'abantu, bikaba ngombwa ko banje gupozinga video. Abantu bibuka hano, abantu batuye hano muri izi nce kabisa, muharebe neza kabisa. Abantu babaga gutya bose. Murebe, ntacyo ntazabaha, ntacyo ntazabereka.
haba ico mudashaka, haba ico mudashaka kabisa. Abana ba garidiyene bavuye ku ishuri. Bite amakuru? Muvuye muvuye he? Muvuye muvuye ku ishuri? Witwa Bayiden. inde? Bayiden. Vuga amazina yawe yose. Witwa Bitata Bawari. witwa Bitata Bawari. naho Biden ni ijyanye Nijanje. n'ijyawe. Reba bimeze bite? Yes. Vuga ngo bite. Yes. Iya ni telefone. Wowe witwa wowe witwa Man. Man gift. Ana gift. Biden agiye. Biden. Biden uramuzi? Njewe. Ninde? Njewe. Ni wowe? Kanyweye amata ku ishuri. Mwanyweye amata ku ishuri? Ni kiki? Nanjye nayanyweye. Nawe? Wanyweye amata nawe? Nakintwariye pe. Ni amata gusa? Nanjye nariye amata. Wariye amata? Wariye amata? Reba hano. Reba hano. Wariye amata? Nitwa Gisubizo Fabu. Ngaho mureke. Ngaho bayi. 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 N'abafotowe. Aha ni mu ya munani guys. Aha ni mu ya munani. Tugiye aho bita kwa Mupenzi, ahantu twareberaga amafilime. Natekereza ko muhibuka benshi muri mwe. Niho twerekeje ubu ngubu. Quartier ya munani nayo si nto kabisa. Ntabwo ari ntoya pe. Tugiye hano muri quartier ya munani kwa Mupenzi, aho yerekaniraga filime. Niho tugeze. Natekereza ko abantu benshi bahibuka. Abantu bari batuye hano bumvaga filime audio batishuye. Abantu babaye hano kabisa barahibuka. Iyi nzira imanuka ijya kwa Musengamana, abigaga Mugera banyuraga hano benshi kwa Mbarushe murabona hano naho baherekanyiraga filime. Wabaga bavuze hano ugahita umanuka hepfo. Buri muntu wese yagiraga abafana. Abantu batuye hano hepfo yo kwa Mbarushe. Natekereza murahareba. Guys, umuntu nteretse iwiwe neza aho batuye aranyandikira muri comment ambwira hano ntageze ngomba kugera. Nibyo byaba byiza kurushaho. So ndabashimiye rero ko twabanye kuva video itangiye kugeza ku iherezo rya video. Imana ibaho umugisha. Nukuri mukomeje kudufasha kandi no kudushigikira, ni ibintu byiza kandi bidushimisha. Iyo urebye video ukayirangiza uba ukoze umurimo utoroshe. Ikindi kandi ugomba kwibuka gukanda subscribe. Niba ufite bene wanyu nabo bavuye hano wifuza gusanga izi video, bongere kandi biyibutse barebe hano hantu. Ndabizi ko abantu benshi muhakumbuye, mushaka kuhareba. Hari memories nyinshi mwifuza kureba. Biba byiza iyo umusharinze, urasharinga link ukayimuha nawe agakomeza akareba, kuko uba uri kugenda udushyigikira cyane. So ndabashimiye. Reka ducumbikire hano. Uwifuza gukomeza kuryoherwa n'ibi byiza twabazaniye hano aratwandikira muri comment atubwire aho yifuza ko twamugerera, aho yifuza ko tumugerera. Hari abantu benshi baba badahirutse hano, hari abantu benshi baba badahirutse kureba ibyiza bya Nyabiheke. So rero twebwe icyo tubereyeho
ni ukubereka, dore ba bana nababwiraga n'amabuye bari gutera amabuye hejuru y'amabati. Ya ngeso ntabwo iracika, ako ni abana beza kabisa, abana bakitabira ishuri ni aba ari abana beza. So reka dusubikire hano, ubwo wowe wifuza ko tugera muri quartier y'iwanyu uraza kutubwira muri comment. Nzamukiye hano muri kane, abazi mu rugo barahazi, ubu ndi gutaha. Iyi video nyifashe tariki 15 z'ukwezi kwa mbere, ubwo nawe wandika igihe kugereyo n'igihe uyirebeye. Sawa guys.